unain kama sing kita ni tiap-tiap puas maghrib serta waktu kita hambuk kami Delgado kita baik satu mayroon na tayong dahikan Talib Hasan al-Yatafaddal siya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Fi umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Mga maumaastay manghudna mo haagama Islam Muna-muna hitukbal na tuin sa taud-taud pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga ni'mat hiyanughara niya katuun niyo. In mahuli niya, habihaun niya rin hambuk anak niyo ha pag-agama Islam. Dumihil pa tumtum, dumihil pa ngadjian ha adla, dumihil pa ngadjian ha waktu ini. Minsan da kuman hatiranan aykom, murah-murahan day sabim patumtum ini, amuin sumampay maun pahadarat singkamu. Patumtum muna paginhawabaran, mahuli latun na maun kaniyo. Mga palanggungan haagama Islam, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya. Ilambang kaibanan ammal salih. Hadis dan kan Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha rawahu Muslim. Hadis ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya in mga lambang kaibanan ammal salih. Panagnaan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha hadis ini hatungod sin paglanu-lanu. Hasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. In paglanu-lanu hang tunga siya sin pag-iman. Hakabtangan sin Nabi at-tuhur in paglanu-lanu din di ilil itlaq. Ay bimakna nalangkum niya ingkatan ginisan sim paglanu-lanu. Asabab in tahara, in paglanu-lanu, nabahagi siya magdua. Taharatul ma'nawiyah wa taharatul hissiyah. In panagnaan bahagian sim paglanu-lanu, amuna in taharatul ma'nawiyah. Unuin hati sin taharatul ma'nawiyah, wahiya taharatul qalbiyah. Siya na in paglanu-lanu ha pangatayan. Siya na ilanuan mo in pangatayan mo. Den ha uno. Muna den ha pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na ilanuan mo in pangatayan mo. Muna den ha pagsyirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, nabahagi siya magdua. Syirkul akbar wa syirkul asghar. In panagnaan bahagian sim pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in syirkul akbar. In syirkul akbar, siya na in amu in hinangan mo in Allah subhanahu wa ta'ala, limbang hapag-ibadat kanya, fahadha huwa syirkul akbar. In hikadua bahagian niya, amuna in syirkul asghar. Syirik sibi-sibi.
In syirik sibi-sibi, biya na sin arya, awis sum'ah, biya na sin pagpakita-kita, atawakan pagparungog-dungog. Mga miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, sibura in kiaunan niya, syirkul akbar, syirik dakula, atawakan syirkul asgar, syirik sibi-sibi, wallahi summa wallahi, inyari nakalandu kapiligduhan niya. Tandaan niya, biyandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in nabi niya. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, wa la takunanna minal khasirin. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sadya kau nakapagsirik, nakapagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad, la yahbatanna amaluk, dan tutuud maba'tal in amal mo, wala takunanna minal khasirin, iban maawun kau, den ha mga manusia, lugi lusung hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi, Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyandaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sadya kau nakapagsirik, nakapagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad, dan tutuod, maba'tal in amal ibadat mo, iban maawun kau dan ha mga manusia, lugi lusung haadlaw qiyamah. Nabi, Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan sin kita niyo, in Nabi, di siya magsyirik, di siya magsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, hasabab sim pagpahalli haparakyala pagsyirik, pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyanda-anda siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin Nabi, bangin Rasul, biyandaan siya sin Allah, piyahalli siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparakyala pagsyirik, haparakyala pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi awla in kita ni ummat niya, insubay humalli, insubay humanib haparakyala pagsyirik, pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab in pagsyirik, in pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, in tao magsasakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi summa wallahi, bangatat kala siya diagpakan sing kamatay, hawala siya nakapagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw mahuli, wayruun na tuwan hangad hulatun niya, kaampunan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Asababin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya ampunun, hisiu-siu in magsakuto, in magsyirik kanya. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabunnal tuudin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya ampunun, hisiu-siu in magsyirik, in magsakutukan niya. Iban ampunun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, madugaing dusa, mapuwasim pagsyirik, limay yasha, hay siu-siu na in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hayat ini, ingkatan parudusahan, mapuwasim pagsyirik, pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, tahta masyiatillah, apagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a ghafara, banging kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ampunun niya, wayruun tuan makapaagang kanya. Wa insya'a azabah, banging kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala siksaun niya, damikyan wayruun da isab makapaagang kanya. Buat malaing kanim parudusahan pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ini dusa, diampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangatat kala siya diagpakan sing kamatay, yaun doon timutubo halom sin jantung niya,
Halom simpangatayan niya in pagsyirik, in pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hiaram kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala in sulga. Iban in paghulaan niya amuna in api narka jahannam. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabunnal tuod, hisiw-siw, in magsyirik, in magsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Na sabunnal tuod, hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya in sulga. Ay bimakna di siya pasurong palom sin sulga. Wa ma'wahu an-nar. Iban in paghuhulaan, sin tao magsisirik, sin tao magsasakuto pa Allah. Amuin hinangan niya in Allah subhanahu wa ta'ala limbang hapag-ibadat kaniya. Wa ma'wahu an-nar. Amuna in api narka jahannam. Wa na'udzu billah. Mga miyulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biha ini in kapiligduhan sin pagsirik. Pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasabab yatto, insubay na to lanu anim pangatayan na to, muna den hapag-syirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibal lanuan na to, den ha mga parudusahan, maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibal lanuan na to, in pangatayan sing kita niyo, den ha mga sakit, amuin magtubo ha pangatayan si manusia. Biya na sing kibir, biya na sing pagjingki, iban sing pagtakabbur. Iban madugaing pa din dito, na ingkatan yaun, insubay na to lanuan, insubay na to lanuan, igun halom sing pangatayan sing kita niyo. Hangkanim paglanu-lanu ha pangatayan, insiya labi marayaw, labi mahalga, den simpag-lanu-lanu hapamaranan. Asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Bukun ka, sabunnal tuod aun hapamaranan si manusia mudghah. Dugo nagkukumpul. Ida salahat, bang apabila, dumayaw indugo nagkukumpul hapamaranan si manusia yaun, salahal jasadu kulluhu. Dumayaw ingkata ng gauta baran niya. Wa idha fasadat. Iban bang apabila. Kumangi indugo. Apamaranan si manusia yaun. Apabila. Kumangi indugo nagkukumpul hapamaranan si manusia yaun. Fasadal jasadu kulluhu. Na kumangi ingkata ng gauta baran niya. Uno indugo nagkukumpul hapamaranan si manusia yaun. Ang pabiyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa iyal qalb. Bukun ka, siya na impangatayan. Fafi hadzal hadis, kama akhbarana habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, anna taharatal qalbiyah ahammu min taharatil badan. Hadis ini biada kita niubiyaitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabunnal tuudim paglanu-lanu hapangatayan. Labi marayaw, labi mahalga den simpaglanu-lanu agin hawabaran. Den hasababiyat tu mga miulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insubay na tulanuan muna inanggauta. Insubay na tulanuan muna in pangatayan sing kita niyo. Insubay na tulanuan. Insubay na to paunahon lanuan in pangatayan sing kita niyo. Den sin hagin hawabaran sing kita niyo. Bangatat kialanuan si manusia in pangatayan niya. Kialanuan niya den hapag syirik. Pagsakuto pa Allah. Kialanuan niya den ha mga maksiat. Parudusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kialanuan niya. Den ha mga sakit amuin magtubo ha pangatayan si manusia. Dumatong haadlaw qiyamah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bikalbin salim. Langsin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli, haadlaw qiyamah, di natuan magbumpa at impangaltaan. Pangaltaan amuin piagluas lungsaran mo, piagbulok binasahan mo di hadunya. Amuin tiranan wala mo na natunay, in kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kay mo. Hati impangaltaan amuin piaglugtuan mo, piagtuyuan mo hawak tukaw di hadunya, di rahati yaon magbumpa at kay mo haadlaw qiyamah. Wala banun, iban sim mga kaanakan, amo hindi na magtahay insolet mo hapaglawagan na pakakanila. Sambil kialupahan mo na inhak, ingkapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kay mo. Hati haadlaw qiyamah, impangaltaan iban sing kaanakan, di rahati yaon magbumpa at kay mo. Unura kumanib magbumpa at kay mo. Illa man atallaha bikalbin salim. Buat malengkan, hisiu-siu, indumatong pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagdara simpangatayan malano, nagdara simpangatayan sawasa. Amura kuman ini magbumpa at kay mo. Mga palanggungan na mo haaga ma Islam. Den hasababiyat to, in subay na tulanuan, in pangatayan singkita niyo. Hasupaya, dumatong haadlaw qiyama magmumpa at katutan niyo. Inhi kadua bahagian paglanu-lanu, amuna in taharatul hissiyah. Siya na in paglanu-lanu biya sing kabibiyaksahan sing kita niyo. Paglanu-lanu hagin hawabaran, iban sin tamungon, iban sin tampat, biya na sin tampat pagsasambahayangan, na insubay na turiyaun lanuan, na impaglanu-lanu umuyat to, syatrul iman, hangtunga simpag iman. Asugpat sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Hasugpat sin hadis lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. In kalimat alhamdulillah, in tungbas niya, hipuun niya in timbangan, amo in pagtitimbangan sin ammal ibadat. Wa subhanallahi walhamdulillah, iban in kalimat subhanallah, iban sin alhamdulillah, hipuun nila karwa in titimbangan. Aw tamla'u ma bainas samawati wal ard, atawakan hipuun nila inha antara langit iban sil lupa. Biha ini illagbu tumbas sing kalimat subhanallah iban sin alhamdulillah, hipuun nila karwa in timbangan haadlaw qiyamah. Hakarna haadlaw mahuli, haadlaw qiyamah, aun dua titimbangan. Sarta butangon hahambuok timbangan yaun, in kakahinang sinipon marayaw, iban hahambuok timbangan yaun, butangon in kakahinang niya mangi ampa paglebelun. Ampa paglebelun, banghaw no mabugat. Na bang miyugat in kakahinang niya marayaw, siya nayat tuin mano siya magparuntungan. Adapun, bang miyugat in kakahinang niya mangi, siya nayat tuin mano siya lugi lusung hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, faman sakulat mawazinuhu, faulaika humul muflihun. Na hisiw-siw, in miyugat in timbangan sing kakahinang niya marayaw, faulaika humul muflihun. Na sila nayat tuin mano siya magparuntungan. Wa man khaffat mawazinuhu, iban hisiw-siw, in gumaan in timbangan sing kakahinang niya marayaw, mahuli miyugat in kangian niya,
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Na sila na yattuin mga manusia, amuin liugi nila ing ginhawabaran nila, sartain paghuhulaan nila, amunain api narka jahannam. Mga miulyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakabtangan sin Nabi tamlaul mizan, wajib in subay na to parat sayahun, inaun pagtimbang sin ammal, inaun pagtimbang sing kakahinang mangiiban sing kakahinang marayaw. Nabangin kabayaan mo, mabaya kaw tumaimbabaw, biyog gating kakahinang mo, intimbangan sing kakahinang mo marayaw. Pataura im pagzikir mo, pataura im pagzikir mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumabot sing kalima alhamdulillah, iban sin subhanallah, iban subhanallahi wa bihamdihi, wa subhanallahil azim. In mga zizikiran ini, nagdara sing kalabbiyahan. In kalimat subhanallah, iban sin alhamdulillah, den ha mga kalabbiyahan nila, hipuon nila karwa in timbangan haadlaw qiyamah. In kalimat subhanallahi wa bihamdihi, den ha mga kalabbiyahan niya, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah, huttat khatayahu walau kanat mitla zabadil bahar. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiw-siw, in hipamung niya, in subhanallahi wa bihamdihi, fi yawmin mi'ata marrah, halaw masinhang kaadlaw makahanggatus bialik-balikan, huttat khatayahu, mapakpakin mga parudusahan niya. Wa in kanat mitla zabadil bahar, minsan in kiaunan sim parudusahan niya yaun, biya simbukal dagat. Mga mumaas tay manghudna mo haaga ma Islam. Damikian haduga ing hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dan kan Nabi Hurairah radhiyallahu an. Sabunnal tuudin Rasul sallallahu alaihi wasallam naghimumungan. Kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat, khafifatani ala lisan, magaan siya hilabtik sindila. Ibanin dua kalimat ini, mabugat siya hatimbangan haadlaw qiyamah. Habibatani ilar rahman, ibanin dua kalimat ini, salah-salasa na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mga mumaas tay manghudna mo haaga ma Islam. Den hasabab yatto, insubay na to anarun, indila sing kita niyo sumabbot dumikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna impagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagdara sing kalabbiyahan. Den ha mga kalabbiyahan sim pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, makahanong siya sim pangatayan. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Bukun ka in pagzikir pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, makahanong siya sim pangatayan. Damikyan in pagzikir, in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinangdan, tiranan hikalappas si manusia, den hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'amalu ibnu Adam amalan, anjalahu min azabillah, min zikrillah. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayruun kakahinang, amal sin anak apu Adam,
hikalapas niya din hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala min zikrillah den hapagtumtum niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima'na in pagzikir, in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan hikalapas mo den hasiksa den haazab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tubtubon sinako in patumtum hawakto ini, mura-murahan day sab magbumpa at katutan niyo. Bangawon din ha mga bisarain wala imamu, na inyatto kalamma simpang hati sin ako. Bangawon din ha mga bisarain imamu, na inyatto taupik iban hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan niyo. Mura-murahan day sab papagbarakatun katutan niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu sin kita niyo ini. Tubtuban sin ako halapal pagkasila sa wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.